Hả? Có kỹ năng không? Chỉ có đang mua. Ang galakino on behalf of me, nong nakambaydan ko sin media ko, sin activities no coverage kari ang bagi kami ko. Kaya actually sin tabu jaga to mo kung sin karang bat ko. Abo anda 17 Pekwa Jola Jamnagar constituency playo. Kaya basically khana 6th June যিনি TWF ni fit foundation de abunal sin galakino visiting men aro observe planning thamai kono. Apart from this program, khanani program kita part hisabe जों तिनी हो जागा खेरांबाग हस्पिटालाव যারা पेशेंट दंनाय साखोनो दंनाय बरफनो जों तिनी फैसा हायनो जामुं जों तिनरो रोखाबनो याफार लायो तिनी बिगत केसा दंनो जों मिस्टि पेकेट जों बेसिकली खनानि प्रग्राम तियो याफार मो गायबो जागा दं तिनी डॉक्टर साहेब दङ TWF ni president दङ Manihan Pekono borong sama vice president borong benang kato de borma te sini central team tongo te bo tongo sini bisingo tini former minister Mewak Marjamati aji bo bakai no tini ni sini program ni teno logiri tongo ese parents ni te bo tongo yu sini on local ni Sotra Pekwa Jola Jamnagar ni sini sabdinal chairman borong benang Bishnai de borma Vice Chairman borong benang Gulal de Porma abono kade chini o jagani Modan Singro Sonjit Sudon bebar no borok in collaboration borok ni coba cumanai जों tini peacefully kaham khlaino kuno jaga kuno kebeng mukri khlaino borok tui drum bangkharo misti packet bangkharo anti kai jema help payment bagai borang belkan hambai te borok tomoni bagai chini program belkan successful one kane anga saklainai तो ते कैसे मैसेज रामू सुमुखे हाय खना चिनी TWF ni जेतु फाउंडेशन दे जों across the ADC area या across the state और सालनो कहां में ऑब्जर्व करने बाकी सेंट्रलिज्म बरनो इंस्ट्रक्शन देजा जो तो जगह नो वेल प्रिपेयर नहीं चलो काय अब हकेनो चिनी सत्र टेकवार जोड़ा निकाय नुआय ऑडिटोरियम अमो उन्नाय प्रोग्राम so आ जगह जो तो आने खाजने डांसने ताकुते बुकुचो बरक हाये मानजाक फाइनानी वो प्रोग्राम नो ग्रैंड सक्सेस फाइनानी बागे हम लो मीडिया एडिशन की ऑब्जर्व हम